Football Titi part changa somthum palina ngai thavele don ta ila Manchester United goalkeeper Andre Onana hi atong tam ve ang renga ani hian Europa League ka Lyon an ma chon tur chungchang a soina a Lyon hi team thata kan nia an player then khat po kan ria ma se an ni hi kantin zone lian shan lova ka nga ya ke mani zo ka hian kanin sorbing na sa a chu kan ti dan tur ni point ka ria keini hi team thazo kan nia Lyon laka tunge kan ni kan lan ti rang tin Lyon da niamna lam thu asoya Manchester United player lui tuna Lyon ta na khel mek Nemanja Matic hian angai thei thak lo thung ti hian chang le tin Edwin van der Saremo Michael te David de Gea te chuan soita sela keima hi zo na kain zo zui hi alang ma se Manchester United chanchina goalkeeper cheber ni chunga khatiang soi khachu thil soitur film khurdeu hlek amamo tin Matic hian akap leta Andre Onana hian ngoi du bik lovin achang let vele ke hian club dang ka cha lo ngai lo Lyon kan ma chon tur po hi a hau tak dona ma chon hau tak tak turan ni kan fans tana chuan khopa kan khel theinan kan in bua sai meka khovela club ro pui bera hian champion no moi ka choi to boka mithen kha chuan hetiang thu hi an soi ve theilo tin a social media kal tlangin achang leta Onana hian United tan champion no moi FA Cup a choi towa kha in chuana thama ngain club dang ero aza lo chuang lo ti asoya United tana champion no moi choi ve lo awanga no moi choi thu soi ve theilo anom tin Matic hi akap let ngat ane Nemanja Matic hian United tana khel chung khan champion no moi a choi lova Andre Onana hian alo hrekhia wani season kalmek Champions League a hian PSG Barcelona Arsenal le Real Madrid ti vel anlan sar zualain Italian champion Inter Milan hi langsar vut si lo hian an nget le thunga anni hian match som pakhat an khel tlingta a chuta chuan match riata goal veng himin goal an chhuah mia lavani match thuma goal khat zel chhuain match som pakhata goal thum chau an la chhuwa an defensive record hi thatok takani chuwangin he team hi sutlang har satak to khir tak an ni ti achianga tongpong zuam ngot chi an ni hau lo ti po an statistic hian atifia hle ome quarter final first leg a po German club ro pui Bayern Munich khelmola goal ni goal khatin an chakani kha chuwangin he Italian club lian hi da niam ngot thei an ni bik lo ati thei ome Declan Rice hian Real Madrid laka free kick goal ro pui ane chungchang kha ti hian soin kan ruam manna chuan cross ball turania ma se Bukayo Saka biain ani khan in rin viau chuan goala pet mia ro tin min hrila wal le goalkeeper ka mu khan cross tumna ru ka nei lo zui ta bok kan set piece coach Nicolas Jovar khan cross turin min la hril fan thunga ma se Bukayo khan goala pe tura min ti awang khan Bukayo gola ka pe done tin ka thunun ta ani atia Declan Rice khan ama in rin tok na aneya khami puitur khan Saka khan aring tok le ti lantir bokin an goalkeeping coach Thuron nol rapin Declan Rice khan in ring tok takin gola apeta khovelin free kick goal ro pui amu phata ani thil ro pui ti tur hian achang chuan mani thu du ve deuh te angaya achang chuan midang thu nial te atula chumi phena chuan in rin tok na hi a om bok thin vaiva kon tlangwal Indian Super League player apuya tunhaya mohun bagan final luna goal ro pui khung tu khan goal ro pui a khung nu lok khan ti hian a soyani kha mi te hian engtika nge goal i khungang ti in min zo thina engtika nge i khungang ke chuan goal khung hi apoimo hleya ma se goal ven him hi goal khung pluk zetin apoimo ti in ka chang thin ka hna thatakin ka thoka ti chuan ti in a soya apuya hi holding midfielder ania Indian player zinga holding midfielder thabera ngai ni mekin ati ber chu ati min goal an chhuwa lo nan goal ven him lama thataka tran puya nia ti chuan apuya hian a hna thataka thokin an khing pui attack tum engem zat adang chata ti chuan hun top dona chakna goal ro pui a khung zui khatiang goal lubi kha khung ma sela apuya hi chuan ati tur achiang renga a position kentel mo phurna a thei ngil ngai lova goal khung pluk zetin goal chhualo apoimo ti hriain
athil thlir dan asoya athil soya hian ama hi achiang tok hle bok nizan khan UEFA Champions League quarter final first leg khelzo anita PSG in Aston Villa mi khwalin goali luna mecha hian PSG hian in khel thununin gol khung narem changpo anin siam tam hleya France champion hian goal shot tum somni pakwa te meu nain tum som zet goal zona an pet he mecha hian hun tirlam minute som chungin PSG hian Villa tlar nung an chai boi man nuala Paris club attack ana hle Villa hian chance thatia soitur minute som thum pangana an nei chawa ma se an mang tangkai ngal PSG left back Mendes a ball changlai Megin an lak sakin Megin hian veilam sira om Marcus Rashford a peya Rashford hian Tielemans tan ball pe velein counter attack atanga an nor morbok tu Morgan Rogers han veng tu nei lo chungin Yuri Tielemans a cross ball all sam takin apet goal ani heminu lokia minute som thum pakwana PSG forward Ousmane Dembele an athiam thillan tirin dinglam sira tangin Villa defending athiata Desire Doué tan ball pein Desire Doué hian goal a pen ngal ma sela Villa goalkeeper Martinez an adang man shama heta ball pera tang hian Villa hian corner an choya PSG in an mangtang kai ta thung Paris club hian dinglama corner an hlo chu atang hian penalty area a ball an pen ngal mai lova penalty area pona in pass goal photin veilama an thena veilam sira ball changtu Desire Doué an siam remin penalty area pon shot atangin moi takin goal kham kila athlo luta Villa goalkeeper azuang man lo Desire Doué an gola asot lai hian PSG player paruk Villa penalty area chunga an oma Paris club hian Villa tlar nungkara player an zep tam hleya Villa hian an chan lo khana goal an chua zui ta bok mini somli palina Desire Doué bokin gola khung teu hleya ma se awan nei tok ta lo thunga second half minute somli pakwana Georgian superstar PSG in Napoli atanga an lak lu Kvaratskhelia an athiam thillan tir velein veilam sira bola tlan puya Villa player te chiang zeta abum nuwa engul jim angreng taka changin mar takin gol khamsula apet luta Kvaratskhelia hian a ball thiam le chet ran ba ka a finishing that a chhor tangkai hle minute somnga pariana PSG hian an defender Hakimi mangin an khung bel teu hleya Villa tlar nung antal boy man viau ma se an goalkeeper Martinez an achan him shama heminu minute somsari pakhat na Hakimi hian khung zui ma sela offside awangin pomsak anilova Morocco defender hi alo pong man zeu ani ma se PSG in goal khung belan tuma nor zelin minute somkwa pahnina additional time a Dembele ball pek thazet changtu an left back Mendes an defender moi taka bumin goalkeeper chet atilai zui boka chumi nuwa ake man thiam lo lam dinglamin PSG goal thumna apet goal ani he mecha hian PSG hian half chance dang an nei nuala ma se goal dang an khung bel lo awangin goal an chhuang ma sak nuwa goal thum goal khatin an mi khwal Aston Villa hi an le thalani ti hian PSG hian season kalmek Champions League ka Manchester City Liverpool le Aston Villa te an ne ta sahni som pathum som pali season khan Bayern Munich in season khata English team pathum an neya sahni som pare som pakwa season khan Barcelona in ne bokin sahni somni pakhat somni pani season khan Real Madrid in an ne boka PSG hi Champions League chanchina season khata English team pathum ne theizinga in langka in hetinga English team pathum lai Champions League season khata team ngai laka an tlom tum lina anita bok PSG hian he mecha hian ball pass dik percent passing accuracy hi za somkwa pali point panga te meu an neya Champions League chanchina match khata pass accuracy rate an nei sanber niin an club record thar ani Villa hian France team hi an la ne ngai lo hrim boka tumruk an ma chon towa tumli tlomin tum ni anin ne to ka PSG laka po an sur nu thalo jok chun zoma omin bung thar an kai theita chuang lawani quarter final match danga Barcelona in Borussia Dortmund mi khwalin goal li aluta Barca hian ball changtam zokin goal khungna hun thapo anin siam tam zoka goal bona zok niin goal li te hi an mani khung vek ani Barcelona ball in pe a munam thin leya an game flow adikin an tempo asang lebok minute ngana kumsom pasarimi lamin yamalan penalty area defender buma goal a pe zui masela goalkeeper in alaudan sak minute rukna yamal bokin turu zetin ball a khallut le peka
ma se goal mau ta ball ada lo awangin Dortmund an him sham minute sarina Rafinha cross ball atangin Robert Lewandowski ana khung teu hlea goalkeeper bokin Borussia Dortmund achan him minute somni palina Dortmund player poimo Karim Adeyemi chu Barca defender Jules Koundé laka fall in Barca hian free kick an hlo chuaka Fermin Lopez an petin Ignito Martinez an atawa athian pa Pau Kubarsi an goal lama pet zuin goal line thru la tangin Rafinha an atlo lut Rafinha hian tlo sham lo pawni sela a goal don chianga ma se Brazilian forward hian mani ma sial hratin ama goala achan tirani minute somthum palina counter attack atangin Rafinha hian akhung bel teu hle boka aduang takin apet fu tok lo Dortmund hian half chance an nei vele zeu thina ma se an hmangtang kai theilowa second half minute somli pariat na Lamin Yamala ball vordu thu sam Rafinha an Robert Lewandowski tan tawin Polish striker hian nai taka tangin veng tu nei lovina tauluta Barca hian sinhi fain second half ti rahman shuai minute somruk pathumna Dortmund player te chet boy kara Pedri an chance thataka siama ma se amor bok tu Fermin Lopez an ape thatok lo thung Borussia Dortmund hian chance siam tum thin bok ma sela antifu hlei theilova Barca hian counter attack na taka an chut le ngal zela wangin ball changtlem jok Dortmund hian an attack chuna antan lawom an siam chuak tel ani de uzel chutiang chu minute somruk parukna athlenga Barca hian counter attack atangin chance thazet an siam chuak Fermin Lopez siam saka tangin Robert Lewandowski an harsalo takina khung zuya minute somsari pasarina Barca hian an khung bel Robert Lewandowski an interception thatak nain ball per Rafinha an atlan pui ngala dinglama tlan lut Yamal pein Yamal hian outside foot ngatin akeveilamin class zetin apet gola kumsom pasari mi ti atan chuan a class mama ti theiani ball kha kul takin Lamin Yamal khana peta ma se goalkeeperin abo man mi alo thung Dortmund hian corner mangtang kain chance nei vele ma sela Barca tan Arsenal goalkeeper thin Szczesny ading ngeta minute somriat pakwana a Dortmund in goal an khungla offside awangin pomsak an nilo bok hei baka hian Dortmund in chance an nei thatak Barca defender ten an lo dan sak box sia German club hi goal khung lovin an tluanta ani Barca hian silifaya nena an chana wang hian sangni sompare sompakwa seasona Lyon goal nga goal khata an hne nuwa Champions League knockout stage B ka match khata an chak chian leber tuman tonga hei baka hian season kalmek Champions League ka Barca hian an king puite laka goal khung tok an uar le Barca hian season kalmek Champions League ka hian match som pakhat an khel tlingta a chuta chuan tumkua an chaka tumkhat draw na yen tumkhat an tloma match day khatna a Monaco laka goal ni goal khata an tlom nuwa tlom lovin match som an kalplong le der to match som pakhat an khela tang hian goal som thum paruk te meu an khunga goal som pali an chua goal khung lama an ngai tu om lo hle Barcelona hi fak klak an ni chen na pakhat chu Europa League sanga checha club te in elna club in elna sang ber Champions League ka meu match som pakhat an khela tangin match riata goal thum emo aya tam emo an khung tling zia hi ania an su nu hi bon takani Seattle versim shema Barca hian an stadium mingthang Camp Nou an mang theiri lova an sak that mek awangin an home match hi mundanga an khel thina Dortmund an hne tumpo hian Estadi Olympic Luis Companies khelmual an mangani Barca forward Rafinha hian Barcelona legend Messi an Champions League ka goal contribution anei tamber record ani rual tadera Messi hian Champions League ka Barca ta na khel chung khan sangni som pakhat som pani season khan goal contribution anei tamber tumatonga goal som pali khungin assist tumnga aneya goal contribution som pakwa nein kha Rafinha hian ani rual tadera tun season a Brazilian forward hian goal som pani khungin assist tum sari aneya goal contribution som pakwa aneya ni Champions League chanchina hian sangni som pathum som pali season khan Cristiano Ronaldo an goal contribution som ni pakhat aneya goal som pasari khungin assist tum li aneya kha Champions League season khat chunga player malin goal contribution an nei san ber record alani ta zela adot tu chu goal contribution som ni in Robert Lewandowski an sangni som pakwa som ni season khan goal contribution som ni aneya Cristiano Ronaldo bokin sangni som panga som paruk season khan goal contribution som ni anei boka
tuna thalaka kan hmu ho hi Champions League season khat chunga player mal goal contribution nei sang zualte an ni Barca goal khung khol Robert Lewandowski po hi soimai thei ani lova ani hian season kalmeka Barcelona tan match somli panga khelin goal somli khung ting dera European top 5 league khel player zinga goal somli khung tling om chun ani tari lewi hian season kalmek Champions League a match som pakhat atangin goal som pakhat akhung to boka in elna chili Barca tan khelin goal akhung kim vek to ani Robert Lewandowski hian Barca tan hian match za somli khel to in goal som kwa pakwa akhunga assist som ni anei tel boka Barcelona hian Bayern atanga an la lut kha anti swal lo hle Lewandowski hian Barca tan goal som kwa pakwa akhung dan chu tuna thalaka kan hmu ang hian nia akeding lamin goal som ruk paruk akeve lamin goal som ni alu mangin goal som pathum akhunga penalty atangin goal som pathum akhung boka penalty area pon atangin goal ruk akhunga penalty area chunga tang phei chuan goal som kwa pathum lai khungin penalty area chunga Robert Lewandowski hian goal akhung tam hle Barca forward rin roll dang kum som pasari mi chau Lamin Yamal po hi soimai thei ani lova ani hian season kalmeka Barca tan in elna chili ve khel to in goal akhung kim veka Barca tan hian match somli pathum season kalmeka a khela goal som pali khungin assist som ni pakhat aneya match somli pathum atang hian goal contribution hi somthum le panga anei tling der to ani kum som pasari mi chau ni chung hian asul nu hi chuan om takani Lamin Yamal hian Borussia Dortmund laka khan bultan tu zinga atelawangin Champions League chanchina tumsom ni bultan tling thei zinga player no pangber record tharasiama kumsom pasari le ni janhi somsaria upaniin Champions League a match somnia bultan tu zinga atel der to ani Barca tarma player pathum Rafinha Lamin Yamal le Robert Lewandowski te hian abel khomin goal somriat pani an khung tling ta dera chu tun season a an goal khung chau ni in Barca tlarma player te hian goal khung an thiam hlea eng team tan po ma chhon chak om lo tak an ni chun zom ta zel ani ti hian Champions League season kalmeka quarter final first leg khel zo ani ta a second leg hi April ni som panga le ni som paruk zana te an khel le don ani tukin khan CONCACAF Champions Cup a quarter final second leg khelin Messi le athiante Inter Miami anin lana Los Angeles FC mikhwalin in khel borok tang taka hian goal li aluta first leg a Los Angeles hi sikhat faya chak an nia wangin Miami hian din mun chezoka ding sa chungin second leg match bulan tana ma se Liverpool le Barca player thin Javier Mascherano kai shwai Inter Miami hian ball changtamin Los Angeles hi le thalngei tumin an ma chhona hun thapo anin siam tamzo ma se minute kwana Miami hian goal chuain Los Angeles tan Aaron Long chuan goal akhunga mikhwal team hian in khel pani belboma sini fain ma an shruaya Beckham club tan mabak akau zual hle ma se mini samthum pangana Inter Miami in ngana Lionel Messi ngei mai in ngana tlak ani zialan tirin penalty area chunga tangin moisatin an sipur sun na goal akhunga first half a goal dang lu bello ma sela second half mini samruk pakhat na Federico Redondo chuan Miami tan khung bela he goal lu theina tur hian Messi ana tholok le bok minute somriat palina Inter Miami hian penalty an hlo chuak mangtangka in Messi an goal thumna akhung zui lea hemenu hian Los Angeles lam hian hun tha nei vele bok ma sela an khung bel theilova goal dang lu bel talovin Inter Miami hian goal an chuak masak nuwa an mikhwa Los Angeles goal thum goal khatin an le thala the ball le ka khelani awangin in khel pani belboma Inter Miami hian Los Angeles FC hi goal thum goal ni in an nea CONCACAF Champions Cup semi-final anin pet kai ta ani Los Angeles FC hian player an nei chelem lova an goalkeeper po Spurs le France captain thin Hugo Lloris ni in Turkish player kumsom ni pasari mi Cengiz Under Roma tan te po khel thin English Premier League te po lo khel to an neya Olivier Giroud an nei tel bok ma se Inter Miami laka anding chuak zauta lova Lionel Messi an ngam lo tuarin an tlata ani Inter Miami tan hian Sergio Busquets ainlan lova ma se Messi hian team akhai ding thaema ahun taka in ngana tlak ani zia alantir Los Angeles FC tan tu ten first leg a khan
Messi deu na lam hoilan tirin benara pesi ti chenin Messi mel siam dang lam bokin an lan tira an hne zui kha wang khan Los Angeles hi hoisang man le ma sela Messi hian khelmuala ama kap tu te achang le ta indom kun chungin a ho tir ta ani zanina in alna then khat khelchun zom le tur oma chungjinga chon Europa League ka quarter final an khel tran do na bodo in lazio mi khwalin dar som le minute som panga match ma saberan khelanga dar som pahni le chan vea arwalin match thu man khel don bok heta hian Tottenham in Frankfurt an mi khwalanga Rangers in Athletic mi khwalin Lyon khelmuala Manchester United an lenglu don bok ani Conference League lama po quarter final first leg an khel do na dar som le minute som panga Warsaw in Chelsea mi khwalin dar som pahni le achan vea arwalin match thum an khel bokang transfer thuleng ngai thak chun zom ta ila Mohamed Salah le Virgil van Dijk te chuan contractor an ziak ngei do ni in alanga Salah phei chu contractor chungchanga athut hlun thar tur nia soiput ru te po aom ta hial Salah hian Liverpool a hian kumsan hi somni pasari thleng dai contract ziak tharin kum khata pound nuaili a hlo do na ama hian Liverpool a hian record thar siam bel zela Ballon d'Or don ngei in be seina nei chungin cham adu ni in tarlan ania ma se thuleng alaniria official announcement ala omlo awangin rin dan tok thiam ero atul ome Portuguese sanchin buten tar langin Manchester City chuan Newcastle atangin Brazil midfielder kumsamni pasari mi Bruno Guimaraes laglu antum dona Kevin De Bruyne mun rok no khana tur midfielder City hian anzong mek ani Spanish sanchin buten tar langin Chelsea chuan Real Madrid atangin Brazilian forward kumsamni palimi Rodrigo chu Paul Magdaleza pani senin huamin laglu antum don Italian sanchin buten tar langin Manchester City chuan AC Milan atangin Dutch midfielder gol khung thei tak mai kumsomni paruk mi Tijani Reinders laglu antum chunzom zel Dasanin tar langin Everton chuan English center back kumsomni pani mi Jara Brandwaite chu anchel theilo mai an ringa tuna hian Manchester United le Tottenham ten an be seimek ani Portuguese sanchin buten tar langin Chelsea le Newcastle te chuan Benfica atangin Greece forward Vangelis Pavlidis laglu antuma amanatan Paul Magdaleza somriat panga Benfica hian an phut thunga Barcelona le Atletico Madrid te point an be seimek ani Ainu sintar langin Arsenal le Liverpool te chuan Alexander Isak in chu chunzom zelin kumsomni pangami Swedish striker hi club lian zok te hian Newcastle atangin lak chua antum hle Football Insider in tar langin Newcastle Wolverhampton le Brentford te chuan Rangers tana khelmek Ivory Coast goalkeeper kumsomni palimi Yahya Fofana laglu antuma Paul Magdaleza som panga vel senga laglu thei tura ngai ani Code offside in tar langin Chelsea chuan Sunderland atangin England under 21 midfielder kumsom pokomi Job Bellingham laglu antum chunzom zela Jude Bellingham anaw hi Manchester United Arsenal Tottenham Brighton le Crystal Palace te point an be seimek ani Football Insider in tar langin Leeds United chuan France goalkeeper kumsomni pangami Ilan Meslier chu an shal phala aman phutoka an ngaya dor tu anom chuan an shal don ani Italian chanchin buten tar langin Juventus chuan Brazil midfielder kumsomni paruk mi Douglas Luiz suni pui huna an shal phal dona ma se amanatan Paul Magdaleza somthum palivel an be seyani Ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se